Abavugi aba abayeteba omukuvuga okukwemanyiza emihanda barimu Yasin Mukasa, Happy Richard Katehangwa hamwe na Christopher Bebanza Katera abari omukwetebekanisa eza Rukaari Mbarara City ezirikuza kubaho 2010 okwisi 2012 okwezi oku. Okurigirira abatebekanisa abavugi abari kurenga 21 nibo bahereze okwehandikisa okuzetabamu. Muzano gurukukirayo kureta abantu baketaba mu Uganda yona motorsport nigumo muzano ekyebembiro mu Uganda. Kureba ngo naza kuvuga mu tukazempa kambire ndemeriwe so yarukayo yajyangu Yasini kikuburaho nikiya namugambira yankwatiraho kureba ngo nanye nabasakweta bo mu mpakeze za kuza muri so abanyambarara nimbashaba nimbeshengereza mutazo mu mahanda tukatunga obuzibu mutashishe bitu by'abantu zino zagulawo nga 3 omwezi ogwa January zagulawo nga 6 omwezi ogwa January era zigera kugalawo nga 3 omwezi ogwa February ndoza lunaku lwa leero lezigalawo legulo. Saa zino nyinzo kakasa nti waliwo entries za 22 abakewandiisa tebana bakugwayo kubanga tuna closinga entries ziclosinga leero naye abavuzi bonna bosubira abamaanyi we bali Duncan Mubiru, Ronald Sebuguzi, champion w'omwaka guno akyaliko. Empakezi nezo buringwa bwa kilomita 1212 n'obutonyeza 8 aho abavugi abarukwija okuhayanira omihanda mushanju erimu Rukaari, Biharwe, Junguke n'obwisho X Effects bahamwe na Bright Rwamirama. Ndi Michael Tumwakire abwa TV West ebyemizano.